Дӯстони азиз, салом алейкум. Хуш омадед ба сайти 550 ҳунар. Тифайлое ки мебинен, ҳамин тифайло иншоалло оста майда то моҳи Рамазона мо ҳамёра ба хайр мебуроремшон, як камбағалда мисол тӯҳфааш мекунем. Ина хай вентиляторам дорем, хай иншоалло ишам планда ҳаст. В общем, бародаро дидестен, ҳар як тамом ба хотири кори хайрмон, мисол як лайк монем, инора мо тоза мекунем, хушрӯ мекунем, баробарди нав мекунем ва чизҳое мечаспонем ки ба мардум хизмат кунаву мисол кӯтоҳмуддат набоша, тез насӯзам. Ина бародаро мисол 2 та 3 та 4 та 5 та 6 та 7 та 8 та 9 та 10 11 12 та тифайлай, як та плитай мечта. Ана бародаро давомайшо як та оригинал, 2 та оригинал. Тифайлое ки мисол қариб таи ай 200 болоам бигем. Хоб бародаро пайгирӣ кунем видеора, барои ҳамиқа гапо дастгирӣ кунем ки то як камбағалам биён. Баъд як чизи дигар изо накашем, омаданда мисол бисёрмон изо мекашем ки ҳами кор мисол моғози бирем пешаш бигем аму тифайло канӣ, тифайлои хайру кӯмак. Ана бисёрмон дух намекунем да ҳами чизоро гуфтан, яъне мисол типа изо медонем, шарм медонем, мегем ва мо аки барои ниёзманд мо пешниҳод кардестем, ваям хичам ниёзманд гуфта. Ира иншоалло ягон фикр мемонем, ягон ақида барои ҳеҷ кас чӣ накарда, ягон ранги парол мемонем. Ҳамо қатъи мегӯем, мебиёем метиҳем тун. Хоб бародари раҳмат.